ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Student wing juga Nyotrap Integrated Territorial Organization hakar kundai trip urampang arajar pusau. Kalau Maham benle dak beting persya ikinu gikin hon kiba persyang menwanra aging sengoya phejai benriu hapo kebriu Nyotrap. Hau kerwa balapha syakabati CTV. Vice Chairman juga Students Wing Nyotrap Integrated Territorial Organization usam lakit syampang warjeri ulong baga sengkam nak setia bancu sengam halo kejing sam notice daki Shitniam Hindu syaki Skul Khristan. Ulang ru berada ke jing sam notice kandang beteng nang nisha khaman kesenggan le dak beting persya ikinu kiriu shimet nia kinu kikin hon ke bedon keti. Lawan bentak kini ki jing Maham lani ki notice ha ki kenro berkibiar jong kani ke office jong ke Assam Sonatan Dharma Sabha ban persya ban Maham ruting ki namar ke jingle ke jong ki ha ka thain marman ke khaput jong ke tiga bordar sithie ka Ribhoi district sithie namar ke jingle ke jong ki la lek bentak ki notice ha ki school blok penya de ki missionaries ki phadar ye la Maham ting ba lada ki mweng ki dur jong ki riu khoi ki dur jong try kan rap disgrace bu bagi latah itu kalau ke ke bapak insult ya ki lani ke jingpom senyo ki no penya school lani ki phadar ki berdar tena kalian ke jong ni ngiru ngilahi bentak ki nutus ke kot ke bayo ngila bentak ngila ben print ki nutus ki ngiru ngila ben Maham ting ya gitu namar ke jingle ke jong ki ke penduk ya ni ke jing lut jong ke jing mani niam ha ni ke jela ke jong ni ha ke bri Nyotrap ben pendik kum ni dengan kalian ke jong ni ngidum setenat balada ki le ki eru wan ngin kenduk markhmat ngim salia namar hakum kumbaong presiden jungi badon bok khar lalu kulom menteri kam ngin yara dak khnam kerti ngim salia ya kata bat ni ong ni kubur bat ni Maham ya kinu kiseng Shitniam hindufta lada ki liap yang kum kini ki jat kam ban tak kini kinutus ngin hiar ngin kenduk markhmat bat nginum syak daleleru ngin air ka penting kakam ngin ra ki authorities ki bade ban pej kini ki baro ke jingle jong kini ki seng kalong ka bu jingkeli ngi balai pidan kam pinyale kum kini ki kam why is there the need to do all this lada fikwa kum tablis le kendo ki authorities medan kami mesti apa ni wan le kum kini hakari haka kendo jong ka bri Nyotrap ke jongi ngi de ka kari ka ba khot ka ba suba ba shimet shidur lada mele ki ngim dan jing thot ngim pat juput thot ya kano ka jat nyam hakani ka jela ka jongi lada ki le kum ni te balai ngin susngap lada ke RSS kala bande ke Hindu extremist group kiwi kila bande ke Hindu extremist group ngi la bande ke Christian extremist group ngim salia kata ngi yakhi ke bade ban ngim sngo hira bangin tur syafrang. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.